Men welcome korusio kan me kot ta kalangan kiyang kot so mom got in muy down bak chailan ka ki panamasan ng kot banga school ka ran with speaking in tongues te Lokaia Torohr okay boy kamelele me trinarmas kinso speaking in tongues speaking in tongue te Lokaia Torohr kamelele makmagachenu korongay right testimony yaleda Christ kasalun rana Lokaia Torohr ipin Lokaia Torohr nanay pero nangin sa raw yatieta po kamelele me inanan ko sampal po an sa misu tolu we puk sarawya ngan saraw tieta po Lokaia Torohr por yesa nanaway pin ngoy personally witness te asa kamao ba me Lokaia Torohr wiya yang kitayla ramas are song isak te songan karaba isak magtela nani ke Lokaia Torohr ranach pang ko saya cha song wano alaka pang ko to kela Lokaia Torohr magtayban udial chapto moreng Christ okay kapora ke me nan lesson na yo imor sairer wasakan mepit baptizing ngayon sarawi klelen baptizing ngayon sarawi magchay baptizing ngayon sarawi Lokaia Torohr okay so kayo takarapa kayo kasaya makarapa wano mi bang kasaya Isaac ranit bang kasaya mi wano karapa kayo magchay nane ki magchay udan pan Lokaia Torohr uyak kileleo magchay baptize kir ngayon sarawi okay, ang sa mga saraw kan siya taputel, tama bang porye na na chay kapakapakan, Lokaia Torohr, kahit pina chay kapakaptor. Now, we are yaw payo, they are, kasaleta me, warangko, nito na rel, kapakapaw yawi, katston ngayon saraw siya taporel, kasi they are filled, out, trigila ngayon sarawi, or they speak with other tongues. Okay, rakosay, kapakapcho tamo porye Lokaia Torohr kahit pin kapakapin Lokaia ramatawata tor nan wiya Isaac rajik paisa wano wasawo kasaya tuan Cornelius okay walang kota man me pongi kota pangkasaya ng katete marang walang kosonet nga kamelele kauno ap es chow daut kungen sarawi uya kapakap kauno kawit kian lukwari Peter okay yang kodo ipataki yang en sarawi so ansa me Peter kodo komka watak storyo aminan uya Isaac apa ansa me Peter kodo uya kasakosaya yang ral me pit Christ Israel ronga raba Lokaia Torohr okay sama Lokaia Torohr mo Peter uder kateklali kaide kita cha men sus te kaide kita cha me circumcise me panaleti Lokaia Torohr po 10 tiles men liki kan bil aleti Lokaia Torohr so mo kiyang rail kiyang Peter impression kiyang ian we ke me kot so jele bil ki aramas okay chay me ken bil ki aramas ap magchabang kisanga tra ana pa uya pa wata un momotso kita ko tra pure heart yanane Jesus yanana reality of Jesus tama chepang yang ngi saroban cheta pochel open otupang ya yo ko saya yamumuna chepang baptize yamumuna chepang baptize kingen sarawe ari iya tutudan mo chepang poson chepang kasik chepang baik chepang tupang ki chepang sotamen shutdown chepang sotamen kaudi okay ban tiada cha pochel lapum puloi ka bam what ye to actual painong chay chemene nudi kay pan taperera o yung ay uti klang selis makilkilangya so iban men go with the flow of Holy Spirit we can attract the down person okay you can men tiyata ponarmas me anane Holy Spirit at gentle acticatic abangola to was a me welcome abangola to was a me child jog okay so wasawa kasaya Peter bil ben por yamuigi pues que me acompaña watak storyo
oraman utala penimo I meir I oraman cheyo kodi dosan nan lang songon man akaw na masan yang portai I kang man ako tama pati sana na wow at saka kang me kot samin kaw na masani tama kapagata ngat ende katang kisamin okay oraman yo mga kodial ang komuyongoy kaw na kapagatak chela ramas kom saka samin ginya saka samin ginog kan saka kailong ginya saka kailong gin komi okay man saka kailok pa na magjapirin usangan ngen memimilala ja kay dak ngenen god madawa kaw na masani let us create man in our own image kachay kapagata aramas na mumutrail akchailan la matamatawan akchik masapong menda ay warong god ang aramas tipan akaw no molpay so God is for you God is for me okay God so jo wong kachay likalap ko prea mawong kachay las bangatara to Jesus kachay we baby nante pachay so jo ko paraparin more so juk mela atay I kachay mo up epakong kachay po kachay one sapol mo kapagapag akachkito Jesus wasa puyende tosang tami song neugi ang kachay ranwat pitra ti relakan me circumcise itita in Christ Tapi kelantiyang relakan me suciyang en sarawi wasa ka uno kasaleyang tami kapagata ende katang gisamin okay o ya lesson e wong komuyongoy Jachaka kadangi kapagapagin ko ichar maraposante sa taposon ichar may raewe puinin palian lamalam kapagapagin ko okay okay check manokela magchebang katingki achel wiya pachay ka ang kapagapagin ko pen Jesus masani ansa waban lel magcheban umon mowa ansa ngadik aban masani imilang galabus kasi ko lang niya itu pa kasi ka mga iya okay at kamu yung ay panitakre main ko tran sa utamen te main Jesus an sa utamen aben masani tama kuyayang the least one tama kuyayang nayaramas mano te nay kapagapag mano kuyayang niya ar kayo kasambal chan rong mao masanang kot pueki atay wiwuya sujar koras machewiya yang aramas ichar maraposon deso irail kapagapagin kot okay machay won ki kot chebang won ki ramas koras pagita kot kapag ta satan sutra kapagata ramas kot kapag ta so ime kaunamen gaskuli kaunamen irail Gentiles ka irail men liki karanyang kon ngen sarawi ansa wodra bil men gaskuli pitra mana me Holy Ghost fire okay me uya lipilipiliki aramas po kich me circumcise kich me ngen sarawi uya patapatak cha ngen sarawi chi tarpon me klanti angko okay me karatak ko sambal nan morwat ki child chon momot so po ki acha uya chai puko Achay mor pe kun mi tanan ma. Chay kilandian sinserigan, chay kilandian ramas me chay katan gerot panakan. Apne saraw men sa wasa korusia. Me osa me sosa. Ako ton sa wasa kachay larmas kapagapagong god pa chay lampuralangi. Okay, yung story manan wiwiya isak tu wow. Man sa ma Paul kola Ephesus. Wiwiya isak tu wow kom na kwatak. Paul kola Ephesus kola ang kalok. Ekola ang rai kamelele Jesus aprosyo baptizing ng sarawi ay itakrera mara baptizing ng sarawi reso sa tayo men Paul pulpa porail irala le di baptizing ng sarawi may sire rayo tami koskosaya baptizing ng sarawi speaking in tongues kilele na rai baptizing ng sarawi speaking in tongues karita iramen rodi como yan Lokaia Torohr Kampan men Lokaia Torohr kamelele me uyayar lesena apko sampal pueki taken wrong back jodo apply nan more ime miawan wrong okay gen achagi inadan pongok mailen uya pata ap chay panana ko ertana na chel
wiwiya tama patangkang ko saya. Pamachay puinin rongarong, amasa no pang kating child. Por rongarong chap sa chak yung wiwiya lale, rong mal. Rongarong sa chaka chapa. Kau naman kay buye di maur kap, kau naman kay buye di Boston, kau naman kay buye di. Chaka pa kata chapa chan tuwe cha yini. Cha tuwe cha yini da. Ni Boston. Cha tuwe cha yini tame coach kamelele kan. Tame coach kakuya kan. Okay, chan tuwe cha yi. Kay tek tuwe cha yini. Tame chay matawa. Ap tuwe cha yini karapa. Karapa na chay kapagpagta Okay, the new birth has no immediate outward manifestation. Asa man chay sapal, estro sansal. Estro sansal tame uyawi. De nimasliki, Estro sansal nimasliki. Tame sansal ansa mangen sarawachi eta po child. Tuwe cha kachukak Miko saya rayo. Chachoka kaupon. Ansa mangin sarawat tiata po chel chepan kon apan rason tame wiwiar yaw ko saya. Rerong ngilo. Rekilang mokitiyo. Okay? Umwana apan tiata po chelo mekot makachukak manokela. Pwe wiyawi. Okay? Ban what the passage what? The new birth has no immediate outward manifestation, but it is not a standard manifestation with absolute. Okay, those words, because it is the inner working. Asa machelap chip sapal, inner working. Kauno ngin saraw katlon lalatail. But the baptism in the Holy Spirit does have immediate outward manifestation because Holy Spirit come upon. Okay? Ansa machelud baptizing ngin saraw cheka kilan ligo kita ngin saraw tiata potail. Ansa machelip sapal, ipsapal. Kakakon megot chokon megot by faith ko sa makip sapal. Abu the Holy Spirit tiata potail, Spirit of God come upon us. Ma awiyawiliki. Imakarata. Okay, ramas paloral by prayed, are speaking in tongues. Okay, mapan moment torment, mapan moment kosa seliwasabe, moment sa kangwayabe, husongan ngayon. Okay, armaso anana deliver sang. Ngayon sarawya a peaceful, a drawing our heart closer to God. Just as karasayan, just as person get wet and sa magkabaptize in pile, kailangan sa magkabaptize lalawin change. So dyan magkailangan lalawin change. Ako gawan baptize in pile, kasalita kabaptize alam sa kasagalaw, kasalita kabaptize in pile, palala change. Tuwe siya Holy Spirit, and sa kalugayan Jesus na namor, amen. Tuwe siya baptize in Holy Spirit, and sa magalugayan Jesus ang maor, kachok lang. Kachok, because ayari, niposan child, lukayan Jesus na chay more. Chay chuk lang manifest, chay chuk lang megot, mokit sili yabe. Apan sa mga child, baptizing ngayon sa rawi. May benda, baptizing pilo ko usakasakasla. Baptizing ngayon sa rawi, kaya pilkilan lupo, para masalok Lokaia Torohr. Okay? Karyong karapa machela nane ki Lokaia Torohr ako saya spiritual edification. Tayo spiritual edification kama pa child, kakela pa child, imak child anane ki child Lokaia Torohr. Nang kayong Corinth sa payo-payo, he that speak in an unknown tongue edify himself. Meman makin Lokaia Torohr akin kakela kalale. Kasi yayar penay testimony, may tintripe masabuyag, switch into Lokaia Torohr. Okay? Ikan kakela kalalali. Tiban bil kosay mo na ramas masabuyag, Lokaia Torohr. Edifies, ikiyamuk boldness. Pwede nan nga naman ang spirit connect to Holy Spirit. Holy Spirit ako doon empower us. Okay? Okay, ramas kenta. Oh, Jackie, min duwa yuko cha maima. So rancho ko inanani masabuyak. Iban bil momocha, watak cha me gote. Attention ban mi cha po yay rarare. Ay ban uta speech, imo
nan school mi ko saya saniya elementary le like college bang put on the spot bang ko sinen ta po yen share me ko tra ngile yo rer seliro masapoek ngayon so may baptizen ngayon sarawi kisanya masapoek ari ngaylok ansa mi kino masapoek a common o emao pagchele na same chechuka ko me ko Rusia chela nane kot apan sa magata donki Lokaia Torohr imienda ki edifice Lokaia Torohr pain kama bam balilaud okay pues ki edifice mat nang Corinth ko saya magchelo ko Lokaia Torohr chelo me kai Mao mara Lokaia Torohr ka Lokaia Torohr my God is raising up both power nan atmosphere in mosang kapakapo ama google cha wokala balaka korusia kangka keluk may nenen la mao sang pogita Lokaia Torohr toke yuka kakakela kayuk ama ka Lokaia Torohr weya ka kawewe pemia kau diala pentakan tinta mia ka chapanar mas marongrongo mia ka trapoyo armas marongrongo okay so imenda ko sa edifice challenge chama Lokaia Torohr toke ki child kama pa child okay pues challenge ka kapaka itu aja charge itu aja nom cell phone Nyam can you use so apan melar patriana ka charge so Lokaia Torohr a charge a child spirit palingan a child number silu dak chalanana ki Lokaia Torohr to it's a kosain ngayon sa raw mo okay kosain ngayon sa raw mo okay ba kapan kapakap kas chuwewe kita kapan kapakap ki kapas switch nan Lokaia Torohr ako proto kapakap ni Lokaia ako sa takabanenda okay karasa ba intercession eu kapakap me chaigun ya intercession kapakap empona sa kapakap ko mangs yo ako kamu ka chungkupura mo ka din China just jami miseli ngai mi misurumet mi misuri so sa tama we are China up in the spirit men kapakap in the spirit so sa tama we are China so switch lang nan yala malakase ke Lokaia Torohr amaleren ka toke ki China spiriten ka pray toward that Holy Spirit pan refila o kabampuruta ko ye sang me pit China ka wewe ki okay te me watch me kabaran kabangkon porque eyes of God is everywhere como yo ngoy limited nan body aja spirit kona ko Holy Spirit katwa sa koros amangi me koros karata machabang kapakapin the spirit kapakapa powerful o kachapan pues chu ye pak chor ngai sa sama pang poi da deso aja spirit ka travels okay ya kon damo yawe example me ban ko sa ya an sama semi mi ja awai ai bot kin light mi pa ke pertani sorana solamia clock silu solarmia samalar light ari eu pa ko ye meir clock riau isa sa me samalar light ye meir moine ko la light moin isa ke wape a clock riau yan tio portala I portala changa Lokaia Torohr Lokaia Torohr apa tokei sa tama uyau Lokaia Torohr ai kapakapa palilaut imen Lokaia Torohr me pat ye nanai kapakapa kischa kapakapa Lokaia ngai prong mer an sa me proto mantao I dakre tanga uyawi clock riau puegi uye mer pa uyakin jo porta kila ai men kapakap esochamia ai Lokaia Torohr atana ansawo eme panset ansa me klandala bako matawa bako ka tremen pabeken masak yang ikola light awai pueki kungola wasalal o kungola rempako ko ansa enda me klandala bako ka songa tuja Lokaia pamenda I Japan au yau ren chairperson aria Odacha kapakabang goti
we pamba podala nang pungaray la wiyawi mam ya bantapang mabangali sape wanaray tero tupak. Okay, so ongya ikamelele ngayon sa raw kapriota yen kapakap intercede. Okay, bak kachel me ipsapal chay ka konta. Ramas mas chay ipsapal sa chay ka konta. Ne? Imagarata chay ki kaprayan chi sa chay more pa chay lengkak led by Holy Spirit. Okay, masani wasakis. Those who are led by Spirit of the Lord are the sons and daughters of God. Okay, kachel seriyang kod kachel itawen. Kaya chay kaunda the chay tatongi and chay itawen leading o guidance and Holy Spirit. Okay, so magcha sucho we kapag in the Spirit japan sucho no connect. So is chay example mo po chay no sa katrapan Holy Spirit, I mean, pray in the Spirit. Acts 2:4-12, kom na kwatak, we are riyaw, payo lilisak riyaw, because, speaking in tongues, to which, declaring wonders of the Lord. Okay, ma child we kapagap karasaba, we kapagap ki, karamasaman, o ngay switch into spirit lang pwede Holy Spirit ng Romang 8 ako sa yaman chay sa ta chay bang kapakapi Holy Spirit kin sa wasay chay ba chay lang kapakap ang sa chay bang yung kapakap kaya ramasaman chay switch into spirit, just let go chay kapakap in the Spirit pwede chay we praying the will of the Father toward that person chay we kapakap ki kuparang kot meto ka ramaso karatam machay bilasa child stand in the gap, help them pray. Okay? Point may mga sa yawasa. Bilduweja keeping praise, a child speaking in tongues, a child Lokaia Torohr, a child kauno inin kasakasang child, kayong Corinth, kayong Thessalonians 5:16, 17, 18, wasawa ko sa iya. Pray continually. Okay, kayon Thessalonica may ko sa iya pwegi kauno masani yung kichailer tak chailang yap melelo sucha chail power sucha chail kelen pagyang masani rejoice always, pray continually, in everything give thanks. Makomo yung oy sucho ngay sarawi chasuchokak rejoice always. And rejoice always, pray continually, in everything give thanks. Rejoice always, and some song kan lelong child speaking in tongue iko sa yayarang kawane edifies us. Kaparani child, kakela kay child, kiyong child in the position of God and control, ruling a child more. And rejoice always. Pwede a child in the Spirit, child parent, child moment yak. Aramas kailong kung child an peace and joy. Okay? Rejoice always. Pray continually. Lang pray continually me pamatawata kapag kila na ilisto nagkaya may kapag amen. Up maka pray in the Spirit kaka continue day and night. Okay? Pwede pray kakos sa yang God kay dep cha mon to go mer pana. Kuya with the dal. Kakos sa yang God. Okay, kakos sa ikilaro tama ka matawata kanon limited a child kapakapan matmataw. Kapakapan the Spirit, pray continually. Yung mo check up, pray continually. The kapakap sa tawudi. Okay, and in everything give thanks. So rejoice, pray, or giving God thanks all the time. It's can be only done through kapakap speaking in tongue.
teka pakapin mengen saraw me kau-kawait. Okay? Kareta give thanks engkak answer chorus child limited pangkalangan ki pola panlopo miya kanay mga ranwat ipapangataronak amasani give thanks always. Lela jay bilin sense what happen answer me jay pray in the spirit kajay ka give thanks. Okay, switch in the spirit. Now, and some among yung instance would switch into the spirit and some come back to kosaya tama chay kosaya. Kapang jor pa ang pati ijar ma chay instance would. Okay, makarata aramas man aramas ka kajay may sapal. Chay kan turun oy kalangan ng coach poeki. Okay, chay kan turun ki kalangan. Why? Spirit of the Lord. Spirit of the Lord, yes, Lola child, Poriania child speaking in tongues. To practice that, do it all the time, every day and night. Okay? Ipo machay bangak, rejoice always. Ipo kita pepol ngayon sarawi. Umpumpul, lale, fire. Agyang chay pepol. Okay, Jesus masani pepol may kiyang kumail sambas ka kiwi. And so build relationship with him. And so also ala kapag in the spirit. Amo yung bandar ke pa rin. Rasang lang klaba sa alian. Makansense wata ko kaurur. Okay? Nabambil apalan miya mo munjiji. Apal. You will rejoice always. The Spirit of the Lord and yang kamu yung champion. Okay? All right. So number 5. Reason kalimao. Okay? Reason kalimao magtell speaking in tongues wadong tell under subjection of God's will. Okay? James Siluwalu, agatin masanik challenge tame our tongue. Challenge broad is aliyeti po tongue out there laktak selimal. Apo kamelele mesocha cha kelaban salidi o cha kapo chan la kosoy. Chelan la metakan Upon some child speaking in tongue. Chay kayo anana kin chamantan sa machakin men lipanet dar men lipanet dar men ko wala ba that sweet wala malakase ke kaban Lokaia Torohr traga sola men muya. Okay, porque that Holy Spirit speaking through our mouth. Chariyaman mot pa na men ko wala pen men kaparan ko sayman amak chachaman me. Speaking in tongue in salidi, lower, matang. That a switch course. Okay, okay, pakan sa memoy dang ay emotion dahil sa utaran sansal, ikan sapungki, ay podap. Ikalangan ko po anso chorus meban etueta and then ay konwasa. Okay, megot negative to go in the spirit. Singer Celine, I know young abemba, go into singing away in the spirit, go into speaking in tongue. Pagkita maban fight back with flesh, so to megot you chakateta. Ita metewya kamay kalaw de la kosoy, kay bui de lingar, ayak kin, sila di awa brody, speaking in tongue. Speaking in tongue. Gitchachar ma maliala negative te. Moyonga morsans words release the tongue power. Hallelujah. And silati abang kamakeleta lale. So kamau pachel chilen Lokaia Torohr. Kamau pachel iramen punsasa. We are tool. We are tips on the dog. Me kosang rengen sarawi. Reason we know the lesson point, speaking in tongue means keeping free from worldly contamination. Okay, speaking in tongue, tawiyo Lokaia Torohr, aso nandoan.
Lokaia samin jay kananana pati. Ramas Lokaia Torohr salaka peinet. Ramas Lokaia Torohr kanger abang matangan konta. Lokaia manane kaudi. Okay? Nan son Isus lisa kisulil lisa tuawa kasayayar. Streams of living water will flow from within him. Okay, streams of living water. Parang kamor pang puliyesang aramaso. Meni aramas may sapalo. Meni parang kamor ngayon sarawi abang puliye. Kareta ngayon saraw puliye tama bang ko saya. Chibang ko sa Jackie ang ko sa Holy Spirit, revelation, connection with God Almighty. Okay, parang more mabang puliye. Okay, speaking in tongue means keeping us from worldly contamination. Klang. Pwede parang kamora akan puliye, mi ngayon saraw puliye. Miya kailok ma kabulata. Spring wells of life, tuwaja parang kamor kodasang lale. Kaya ipuki ngayon. So ngayon saraw milale. Megot yo me samin me gogo dito me makilagalaban kasotasang. Okay? Kasotasang i kasambalaban janasa megjaib sapal ngayon saraw katlale tama ban bil puliye pararan maur me ye ngayon sarawi. Okay, streams of living water pararan kamor. Te pilen kamor. Flow from within him. Flow from within. Mechet lip sapal ngayon saraw katlong. Ngayon saraw bang kasale ye. Megot me bit kot. Okay? Wabang kamagaleta. Trash. Tipper. Tepil. Lock. Labalan laban juga apa mana. Kapepe ye isang nan more. Ansa megchay Lokaia Torohr ye wang kauno. So just samin ka pile up pwede leave popongta. As chop ya bond sangan pilkan me kasasa apulaya tuaja. Popong. Reason kawanoma. Okay, mechelanane ki Lokaia Torohr a release. Flow and parang kamor me we popong tal lalachail. Kareda yaramang pararaw ya popong. Ay sa Lokaia Torohr may kosa igipinay Lokaia. Tepin matamataw. Chepel kinataka chay maliel. Okay, pi achay mongyong makchay sa para. Achay biging kay di samin lale. Ngayon saraw magatkat lalachay lana na kosay. Okay, pueden kosaya y pueden sikinisang songkan makosan lale makaite kuprangkot. Hallelujah. I pray that kamaledi okotmete kis tepil chorus practice. Okay? Ayo ika school ki amo muna chay pang baptizing ngayon sarawi. Asam chay baptizing ngayon sarawi raileti am Lokaia Torohr practice rang chorus. Ngayon sa may kapakap kelep ikak awa spiritual puisa sa taibaninda. May dangko jembe mangi dame masani. Okay? Achay kapakapan kupurang goten poida kupurang goten wiawi kupurang got chor kaite tamechela sama kasampal. Kupurang got pechay wiay chay muy dangi yeramyala achay kauna chay samkomor. Amen. Cebang kapagap lakapan katokela lel Isaac kalangan ang kami siwa ko kan labalap kapag nga marami saraw kalangan kapag kiyang kami sabon mamamasa ng git marin sa waswat iyay kapagap karos merong yamet tebil mur sa panananay kami karusya kan mesek baptizing ngayon sarawi kalangan kiyang kami baptizing ngayon sarawi rapan sarapasan rapan lukuri yang kami o kampanga changa sali yang rail me melel me pit kupromi
Ye ko promo kamu yang kacang kakela kai kit. Posen kak. Mor ke mor en bewedi. Mako dito sang nger kauna through Jesus. Kom kachki yang gijer bewedi. Apuegi at sawewe. Apuegi at so poson. Kom sudra ke no kasaleta manamanen kauno. Apu ye kapagabo Lord sabang kamelele. Song kang koras mesakang wata kata nampuk sarawi. Kapro yang komu yat kapeng. Kasabay kalangan ng komu kaun Jesus. Nuyat kaunat sang komor kukulata. Amen. Amen.